Lijep pozdrav Raja i dobrodošli u novi video na kanalu Ramke Show. Evo, svanula nam je još jedna nedelja i ja sam odlučio kao i dvije prošle da idemo na našu sarajevsku buvlju pijacu ili ti auto pijacu. Jako dobro ste podržali te klipove i vidim da vam se to sviđa. Znači, oba videa imaju po neki 20-30 hiljada pregleda. Očito je da uživate u tome, u gledanju tih klipova sa pijace. Evo, ja sam ustao, spremio se, uputio se prema sarajevskoj auto pijaci. Na samom početku vas ću sve zamoliti, kako bi me podržali u daljem radu, da raspalite taj like, subscribe na kanal ako još uvijek niste, ili dole piše znači subscribe ili pretplati se, vas to ne košta ništa, a meni će mnogo pomoći u daljem radu. Prošlu nedjelju kada smo bili dole, pojavilo se neki par novi auta, vidjeli ste, ljudi su dovukli da prodaju, vidjet ćemo šta će nas dočekati danas. Otićemo naravno jedan krug, baciti, vidjeti šta se prodaje, s obzirom, evo sad je 30. Dolazi nam i zima, vidim najavljuju 5.6. da će padati snijeg. Uglavnom, na sarajevskoj auto pijaci se ne mijenja ništa. Ti ljudi koji rade tu, rade i po kiši, i po snijegu, i po svemu kako bi prehranili svoje porodice i zaradili novac za svoju egzistenciju. I naravno, već sam rekao, ja te ljude cijenim, poštujem i volim jako i dosta ljudi sa te auto pijace znam. Uglavnom, da ja ne tušim, na samom početku idemo naći gdje parking, da ne bi bio problem kao prošlu auto pijacu kada su nam pisali kaznu. Idemo naći parking, pa vam se javim kad stignemo dole na pijacu. Raja, evo stižemo na sarajevsku buvlju pijacu ili ti auto pijacu. Ono što želim da vam snimim na samom početku jeste mjesto gdje sam ja prošli put dobio kaznu. Evo, kao što možete da vidite, dosta vozila je tu parkirano, stigla je patrola, ali nikom nema napisane kazne ovdje. Na ovom samom mjestu prošli put bio i meni su pisali kaznu. Evo, možete vidjeti, to su naši cijenjeni žandari. Vidimo šta se dešava. Oni mogu raditi šta hoće, a obični građani ne mogu raditi, znači ništa. Nažalost, to je Bosna i Hercegovina. Ništa Raja, dok ja pređem cestu, pa ću da vam snimim tamo šta ima, da li se pojavilo nešto novo. I evo, samo da dokumentujemo još jedno parkiranje policijskih službenika. Oni mogu sve, mi obični građani ne možemo ništa. Ovdje nismo prolazili prošle pijace. To je sve kali. Evo mene. Izvolite, birajte, duksevi, izvolite. Voli bi vam, koja gađa? Bravo. Neko sam ga imao, glupa pred njim. Grača.
Pa zato će došao Marčak izvoni. Ajmo Marka, bira rasproda. I prijatelj, ja isto uzimao divu od njih. I ti sve. Šta radiš, šta si ti sve? Ovdje imamo zečev. Prostite gospodine, koliko idu zečev? Neka srednja cijena ti je 15 mera. Ovi veći? Aha. I ove bi trebalo da skupljaju ja i ne po 15. Ja. Pa vidim da je velika razlika. Hoće veliko neko, pa dobro ovo što si ja ove prodajem po 20 mera. Ali da, Eto vidite, imate velike po 20 i ove mali isto 15. Jest. Hvala vam. Ovdje obuće. Raja, stigli smo ovamo u centar pijace. Ne želim da idemo istim putanjama kao prošlih 2 puta dok smo išli. Mogu sad da vidite da je već gužva ogromna. Sad ćemo dole da vidimo da li je neki novi auta stiglo. Mada rekao sam vam i u prošla 2 videa, auto pijace je postalo sve osim auto pijace. Imate od igle do lokomotive, ali auta nema. Internet i tehnologija su učinile svoje. Stižemo gdje su auta, sad ćemo odmah mi baciti oko i vidjeti da li ima išta novo. Ova 4 je prošli put bila. Kao i ovaj Mercedes, Jetta. Ova Jetta je bila 1500, sad je 2500. Imamo Oktaviju jednu, tu je novo, ništa Raja. Ima ovaj Punto, nije bio prošli put, ovo je bilo. Ovaj Mercedes je novo isto, ima koja godina? 2010, 11.000. Ima ovdje Zafira. $3.700 je Zafira. Ovaj Audi i dalje stoji. Kao onaj Focus. Kako je gospodine veliki? Gdje si prijatelju? Šta ima? Dobro, i kako je? Šta ima? Evo borba. Dobar. Gdje si ti? Znači, Raja auta je jako malo i slabo. Ovo smo kod ovog gospodina prošli put uzeli onu prvu pomoć i ono. Većinom sve isto.
moramo bježati od ove muzike, znači da ne bi dobili no copyright. Dosta ima i prodavača i naroda, prije ovaj dol dio nije uopšte bio, znači nisu uopšte ljudi ovamo dole radili. I ono što je dobro ovdje je uvijek manja gužva, jako slabo raje prolazi ovdje. Ispoštovat ćemo jer nismo prošli put ovdje prolazili. Jesmo dobri ove pantove. Ja, vad fina pyttar. Hallå. Imamo stare ploče. Uči pa stanica. Isprobaj, dobro. Ipak ćemo za svaki slučaj proći ovamo. Ovo je ono standardno gdje mi prolazimo. Hadi sad nalazi kasnije. I neđe išao na rikvet zapne ausku sofi. Ovdje je već gužva. Draga moja Raja i pratitelji kanala Ramke Show, to bilo to što se tiče ove pijace. Nisam željeo da idemo istom nekom putanjom kao prošle dvije pijace da snimamo. Ne želim da vam iste stvari snimam. Nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim klipom. Još jednom ću vas zamoliti na kraju ovog videa da raspalite like, share i subscribe na kanal Ramke Show. A mi ćemo se vidjeti u nekom od narednih videoklipova. Ja sad bježim kući da vam izeditujem ovo sve jer ovdje je gužva ogromna. Idem negdje popit kafu i izeditovat ovo sve. Pa se mi vidimo u sljedećem videu. Lijep pozdrav svima.